Lokunye kukhanya akunawufika uwedwa nasibambise uzoqhamuka ukukhanya kwakho. Haleluya. Mafela izawonye funa sikubambise kuqhamuka ukukhanya kwakho. Udonse kodanyela bakho. Udonse koShadrach. Wahambi wedvana kule mpilo kokubetha. Shaka impilo lena manje. Awuhambi wedvana lana ungaphekele tola umuntu kule mpilo lena. Bobani boshomi bakho labatakuphekeletela in the journey of your life. Bobani anamngani sisi uyafa lo. Uyafa. Yona lana usita ukuthi mina anginamngani kahle kahle uyasethuka kusho ukuthi si useless thina lesikusithi into. Anginamngani mina lesithi nje ngithi umngani. Bangabhadaleli ushodelwa imali ungasini ingane wami. Ekhumbini. Ngithi umngani. Nje umngani hayi mabangani lakhe nami. Kusimali yami. Lusito silithola because of relationships, not because of needs. Write it down. Write it down. It's a powerful statement. We get help because of relationships, not because of needs. Are you understanding? We get help not because of needs, but because of relationships. Lusito asitholi ngobe sinesidingo, silithole ngobe sinebuhlobo.